iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Damag kano agparparang a white lady ang ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo a baliti paray. Ha? Ada kano aya? Adda kano paray. Yay. Idi na minsan narabay. Adda kano limabas ijay. Aguray ka man. Apay, paray. Mamati kamit lang aya iti white lady akong kunada. Ay mamati ka paray. Kino adu di tati agis istorya nga adda kano nakita da white lady. Ha? Hey. Oh? Diyak lang mamati iti dayta paray. Malaksid lang No sakti nakakita. Iso, mamati Hey, ti salbaga parinti ngayon. Saan ka no mamati ti white lady tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimot Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbi dayta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itog tugawan di tangay istoryaan. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho ijabang kagta. Bot-bot ngam lang ti bagbagay. Baka umangamin mo dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit white lady. Di mo pa istoryain. Kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Amangan nagpaisumot nga da. Uray man no pod no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay. No saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan adayta ti istoryaan ko man ni badong. Ta mataktak lang. Awanin na. Uray sakit mataktakak meten amapan ije barangay hul. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaro ba tayo, maray. Anya? No lumabas na kano idi ijay, at damay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakkel baliti ang nakatalikod, kin ati dog ti buk na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igit ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakitkita na kasta. Mga no ilusyon mo lang dayta, tatabataw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawan ko achiptano dito'y barangay tayaw. Ngam awampay nakitkita. Ay, nagpadaan nyo lakin ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga ni kabadong, kwaraw. Mala, Ay. bayan yaw. Padasak man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no da makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man nga agpaisaw no da white lady. Tanwad da, arme kaw. Awan mo tiyag parang nga white lady, tatabataw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga'y. At da ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tatabataw. Adda ko naklangarudain. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, dito yung kun ngay parada ti tricycle ka. Dumusag ta ditawi. Ay, alang nga rod. Ay, magnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Asidugmat. Makitam ti makitkitak, angkal. Anya dayjay aya. Nadagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ay.
Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Kwarog! Ay, urayan na! Wait for me! Benang! Ay, Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam agpokpokaw ka, intay. Pastragan na kami ka ni Kwarog! Oh my God! Ay, darasap Kwarog! Ay, apay aya, anyag na pasama. Mga noomay ti white lady! Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, Mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog, idi rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpokpokaw mat ni inteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga mi nga ada white lady nga agparparang. amangan mo't no adda idi babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda, no kasta, arabi eh. Guri-gurak samot ni tinalaw sa butang ko idi rabi ay angkal. Saan na Kwarog? Di ka gurgurigor. Umay ka Kwarog, di ka batbati. Angkal, umadani manin ti sardam. Inton kwan, rumabi into manain. Ay, guri-gurak nga talaga nangkal. Para lang dayjay, gurigor ka. Kasanaw, feelings ko idi rabi ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayab samot na nagraman kararwak gapo iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrondayo ita arabi Kwarog. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagronda. Dahil to'y katirigat na numaminsan. Sal itkit ditikas to'y abyan. Mamati ka ba't siguro kanya kung paray? Palikot ko lakit nga raw, mabutangan ni Kwarog nga agronda. Ay kitaramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white lady. Nagparparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay si ti kapitan. Masapul anaturid ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanawan dito lugar tayo. Kit saan nga agparparang. Apay, ada kastamat aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamaken ka ba daw? Abay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't ko nga ipapasita, ti panagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunagmay. Sana nga agmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin para inteng dirabay. Ay, amukan ba daw? Sikatin ang loko kadakwarog ken kapitan idirabiyan niya. Ay agtal na ka man. Sasawin mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day nga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi ibanag. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagronda. Di ka mabutag. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanan? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Atay ta. Nasingya kong ti kandila. Itugkal ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuyan. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya kaon ngagtakder. Kampay iday.
may sak away liday. Sige ka magnatayo lang ta dito. Dito ka. Uwan, kapitan. Dagiti dan da parinteng. Hagturong dan ditaw eh. Ay, agpisto ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan, kapitan. Agsardan kayo. Bakit? Bakaan nyo, Dejo. The white lady ang makikita. Ay, Dejo man, oh. ayan na. Aywan. Ay, sinalbag kit di dita white liday. Taka na yun nga parparang dita. Anya, iti aramidan tayo, kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta. Barsakan tayo dita white liday. Kita man doon niya ti mapasamak. Sige, kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Ha? Nagsaot yung white lady? Lalaki. Sa akin ni ba daw? Ha? Sak ni ba daw? Hey! Hey! Asit na tayo. Hey! Pari pa daw! Uy, paray! Sa tayo! Ay, kasyanda ka! Ay, ko! Ker aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi ay. Apay nga da ka dito. Si kagayam tagpampamarang a white lady nakangis-ngisit ka. Anay ka! Anay, nagsakit na giti tama ti ba to, paray? Ay, basol mo. Nagkunangamin ken ka akas dyak ti aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw kapo iti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti magbagik ka nagiti tama ti batbataw. Ay, sige ko raw. Ano sa nyo man, taipan nyo ni pari ba daw iti ospital? Anya? Sakti mangipan? Naggurigurak lang arudan kapo iti aramid na. Ipan ko pa iti ospital. Makitam, limit litum ti bagim. Gapoy ti panang batudakan ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay. Ngamain masurunakan ka. Anya, Kuna lang arud idikan kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga itinaramid mau. ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan mat sweldo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kaasimat ni pari badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunang amin nga ramidan na ti kasjay. Oh. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. Ay, wala niya. Kasla kasta ti mapampanunot ka. Dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talaga mat. Ay, makapakatawa ang makapasurun. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamat makuna a limitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka badong. Oh, kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga ka. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Saan da ka pinaltugan da para inting maray. Nagyaman kayaw, tatabataw. Tawanak iti dahi di arabi eh. Tanuad daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Na mga nuaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna? Naimbag ta na agasa na dagiti donor mo pari ba daw? Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Kadwan mo ta. Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigrak mo time. Ikaray, agbalbaliw akon paray.
Very good no kasta. Basta tong palam day ta karim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong. Saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ul-ulitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman ka na itingkay panagdangay. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isam am tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasanaw, kitsaw-asaw. Saan mo tamaw-awatan ti sauna? Saan arumbang akatawa am ti adda diferensya na tao? No siyak ti sana maawatan ti sauna. Sana nga agsasaw. Tapno di daan mo asana ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon no agdamag, di ka katagsaon. Sana ka sumungbat Tapno di da maduktalan ajak makabalikas. Ay, Jay. amukon ka! Ah, Nauyaw kalaunay! ay, sana panaguyaw day, Jay. Apay nga ron asabali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadin na pa'y mailimod may tikinangunguna. Nga Asino ti kasunod mo? Nakarupangat ka, Mike. Nakadanon kanya ti aramid ni Paribadaw. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Ay limastog. Ay nauyaw pa Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay at inuyaw na? Ay agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw iti pada a tao. Ay dayta ti dimanon kanya akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan tinasaya at kinsaan. Anya ti gatangam itayan, kabadang. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray. Nagalasan ti saom. Kasanaw, kit imbagak itayin tigatangay. Ang paulit-ulit kamay. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitag tigatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nangagmumit siguron. Wan, saan mo masapol a piksan, unay? Nangagaw. Nangag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalaw, tigat-gatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matang. Ay, ilistan pa lang, maray. Umutang ka, naglastog ka pa Ingkan, ta sa anak ngagpautang. Inuwar mo lang arudan, ibabawin pa lang, may. Kunak ano gatangam? Utangam mat gayam. Saan ka pautangan? ayan nga iti ginatang mabadaw. Ay, saan ngagpautang daya ba? Apay asaan nga agpautang? Kano binayada kong tisigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Imbabawi na mutan, tinruwar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na pa lang, Mike. Si kalangarudan kadda masapol na. Si kapay tagpalastaw. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agtersinak to, mamay. Takumpitensyak na tabak. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta a pagpuunam. Day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta no dan to kwartak. Kitain naman day ba?
Awan pa igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to laki dan. Wah! Anya itayan ti gatangam, basag. Gumana nga man iti ahuhan kan hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat maasawan, basag. Wen huma, hahawad. Nga guray ka, tala, kwan. Wen, hahawad. Hanguna lahang ni Huy. Anyamit ti gatangam si kabasang. Imbaga, nung mangag, kan maawatan ni Bahak, timbagan. Agang rahang ini hamon, gan ahuhal. Anya! Mga tangkay di ahukay kay habaw. Ay, rugyam manan, kabadong. Ha? Bigbigat, agoy-uyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Ano nga ini habaw kay ahukay kunana. Adtoy tikat gatangam basag. Saan mo nga italtalak day ta alaklak kayan? Ay, unay lakat ni pari badungan. Ay, naman ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermat ti loko apare badaw. Ay, saan nga agar aramid ni pari badong? Taaddan tumot gundaway nga mga nukas jay ti mapasamak kan kuana. Katawaan dan tumat. Tiyam muna kat kukuha namin agundaway. How? Agnakam tulaang no addan tumot pakapilawan na. Ay, una. Ay, nang runa. No, agsakit na nakam ti uyawan na. Ay, iyad adayom ama pasamak to kan kuana. Tikas jay nga aramidan na itipada na tao. Ngam no isaw, ti pagnakman na. Ang mga numapasamak kan kuha na. Tapno agbalbalaw kan agnakan. Ay, ano ti agrek-reklamaw? Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle paray. Ay, mabayag adumangon ti papanan nukas lapadulang paray. Na. Wanda, ngam adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak paray. Uray na partak ti pataray, no lakit na laing ti driver, ay kitadayo ti aksidente. Saan mo ang maibagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, tadilikadaw? Ay, mabibait ang makadanon no napartak, kunak lang aro din paray. Ay, di ka man kundi palastog pare. Ay, no dalakit ipalastag, awan dakis na. Ang tinalastog, adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na paray? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay makasangsangit ka, ading kao. Ni nga minahatamanong. Hinahatamaan na, manong. Ha? Ni tata ba daw? Kinatkatawaan na ka? Wan, hanong. Naharo na dyan, hatamanong. Bayam lata ni tata ba daw nga dahing? Talaga kas jay na dayjay. Di na mo teraramidan na. Amayanin na hamaw. Maglakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasahan ni manong. Wala dahing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ka. Dumtang to ti aldaw makaamires. Napay ngumagalun, manong. Huwag natin kao. Saan mo latan nga italtalay? Nadamag mo ka day, adandanin nakadong parngipari badong itilugan, gapu iti kinapartak na nga agpataray. Ay, uwan ka nung ganon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kwarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot ammo nga anadan ti ipasada na. Ay, ipalagip kung tumanan kan kuana. Anadan na ti tricycle. Wen kakaasimot ni Kwarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumat ni Pari Badong. Isumat tinanggapuan na alumastugan. Ay. Kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kwarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan dyan ka day, basang. Diyan ayan nga ang lungan hon ha, kada? Nya,
Ulitin man timbagan basang. Saan ko nawatan? Awan, tana? Kanya nga awan. Ano timbagan mitay? Saan ko lang nga nawatan? Oha. Ohe. Kung ko nang bagamay. Amay nga ganawa nga, tana. Ay, kwa nga, main. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tana. Saan nga uyaw day jay? Ibagbagag lang matipod now. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugang kan basang, tayon. Yang kaya sa anglungan kan ka, nana. Nauyaw ha amin. Ingayon, aglungan na kiti habali. Anya, ay, awan na watak ngayong bagam. Oha, kung kunamaday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iji ospital, Maray. Ha? Apay ka di maray. Anya tinapasama. Ay, naggapuak ngamin ija ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong. Ha? Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta ingkasurutan ni ospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka nung ngamin nga agmanihaw. At agala at anagbalasiw nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Naidong party tricycle na iti pader. Alang arod maray, tamapanak ija ospital. Sika ka din day tabadaw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kasi, kasi, meg, Na, pati panagsaw saan ang maawatan. Ang sawaw. Uri teman ti bagbagam jak maawatan. mariga, tadak, magsato yan. Gamit, bibig, Iso ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Wey, na isang daw. Nakaros, tuya. Pati agaw, nakaros matay. Nayarado ka, ben. Na, anyan tungay titsura mo numaikat ti binda tarupam. Hayaan mo pa yan, Ayaw na yan ti kasta na pasamak mau badaw. Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka now. Ay, kahit, anya ngay nga tatikunada. Anyat napasamak aya at talaga kunkwana. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas lako kwana kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linis siya na kano jay asaw. Isu akas jayin naidong par kano iji-ijin. Kahit, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kwarog. Huh? Takal nga ron ti damage na karag lang nga ron. Ay, sos. Sigurado nga agriri ni Kwarog inton makita na ti tricycle na. Ay, day tati parikot. Talaga, nga agriray. Ay, alat tayo nakita ni Paribadong. Ha! Ay, isi ka day chan, pare! Di na, babig, Na, kwa, nagrigat ka bigbigan. Saan pa maawatan o na ti panagsaom? Yay. Yala sa umare. Pati ni tuyang ngaw. Ibaga na di na maawatan ti sao. Ay, agyaman ka takas talati na pasamakin ka. Imbag pa napila ya. Sa mabalin malingadan iti pantalumay. Yung karupak awayan. Laanin na. Yan niya ngay nga ron. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Yay. Sa anak makapasala. Sa kabutang yak. Mahiti. Umare. Ay,
Talaga akabutang dakanton dagiti tattao ken awanan. Dakkel te damage the tricycle. Hiyari na inanana? Huh? Nakabot mo ng namat to. Ano ni himangam? Umawanan. Ang banan hanon ina, han mawanan hautang, mana? Han kahangulan, hata? Hita? Nuata nan mawanan hauna? Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaan ba daw? Amerika, imbalaga, pada kami, asal, uyang. Madingamain ti aguyaw. Nuan niya tinakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Uray, asal, nagbala, uyang. Kanya kumapay nga'y. Maibabawi ka di pay. Maha mo ang kanay unak anak kamas. Yapdo saan nga. Umunay ni amo. Iwan ko. Na yan. Anya nga'y ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak a panagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong. Maditi aguyaw. Taamangan no si kati mauyaw iti udi ng aldaw. Liklikam mat tinapartak a panagmaneho. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fuji Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ala korog. Idiskarga yung dagiti pintor manipod iti van. Unang kail. Manay mo't siguro daytan ang mausar para iti road beautification. Umanay dag ito yan ang kail. Isa bagay, ada na lambaga. Yellow, berde, aminan. Kaano tayo nga irugi ang kail? Inton bigat Anya nga iti ipinta tayo kadag iti pader. Ang panunutek nga ron anasaya at no dagiti ada nakaistorya na abambanag ti maipinta. Ay, mabalin ma itang kail. At tinasayat, mangsapul tayo, ti ada talento na nga agpinta. Sige, tayo bagak day ta kadag iti kakalugaran tayo. Paray, umayak agpresenta ng agpintar. Ha! Apay, amom ti agpintor? Ay, launay mo ta, pare. Oh, ay sige man.
Rugya man nga rod tiyag pintor, pare badong. Ay, wala pare. Ngam, iti may sa kondisyon, pare. Naa, Nangina ti tangdang ko iti may sangal daw. Ken si kaamin ti makamo iti makan. Agraman merindak, pare. ay no problem. Basta nalaing ka nga agpinta Ay, wala mo ta, pare. Angamtay ko na ka. Nangina ti tangdang ko iti may sangal daw. Ay manungay. 2,000 a pesos, pare. Na, nagnginamutin. Ay, awan ang harod. Kunak no tumulong ka lang para iti barangay tayo. Ay, Anya? ay amom tiyag pinta itinwang panag. Nakitam aya ang nagipimpintak iti kasta. Ay, kunak no amom. Tagi pinta ka iti may sa anwang adakkel. Anya ko mati pa ka inaigan tinwang. Ah. Ta isupay lati ipintam. Adu mausar nga agarado iti talon. Mapartay. Pagsakayan. Adu pa'y. Day talaan tinapanunot mo. Nasakitin ti ulok amang pampanunot no anya ti maipinta. Ay kat agpatulong ka kadagiti kakalugaran. Amangan no adda muda. Ay, kastan sa ngagpaiso ti aramidek Ay aramidem ti kabaulam amang papintas iti lugar tayo. Day tangaran. Kayat kaw, saan tayo apaudi? No mabalain. Adda ko mapremyo ang maawat tayo. Isu nga rod asay saya atem. Ay, mabalin ti tumawar paray. Anya? Tawaram ti tangdang ko iti may sal daw, pare. Kasta ko ma. Uray, day talali magasot ko man no mabalin. Anya? Tulong mo ti daduma uray man nangina ti kayat mo. No awan mo't la ti pagtrabaho, di awan. Mala. Alaman langit, pare. Wine, mayata ka, niti ko na. Thank you pare. Anya, papan ka agpinta ija igit ti kalsada ba daw? Wine, isupay, no, da maitid kanya ni Parinteng. Anya ngay mati ipintam ijay. Nagsarita kami ka ni Parinteng. Makamuwak to ka na, no, niya ti mapanunot kong ipinta. Tinaskain, at da may pintak. Amom aya mati agpinta. Awan mati nakitak manipod idi ana ipintam. Naglaka. Day talang ay kasang kong ama. Seryoso ka kaday? Kito'y may. Nakitulag ka kaya no saan ka seryosa. Mala, makamok ang araw. Adda tayon dito igit ti kalsada. Anya ngay ti ipintam kabadong. Wan ngagpaisaw. Adda na panunot ba? Ay, agtigar-garak pa kayo din, pare. Na, kunak nurugya mo ti agipinta. Buyaan mi ti aramidan. Wen nga rod kayat mi makita. Saan ka makapinta iti kayat kaw, no da kayo dito, mang buy-buya. Apay nga yakas jay. Iso pa nga siyaw, ta panawan da dito. Anya, Sa kayong to, may dito, inton ibagakaw, analpas. Okay? Wait Hanggang say-saya atem Barang datayaw ti maikan iti premyo. Nagadumot ten a pintor dito'y sangot ti Tersina marikwanang. wen. Madama nga me, hindi pa nagpintor da kadagiti pader ti kalsada. Talaga gayam apapintasan ni Kapitan ti kalsada tayaw. Adda nga min programa ita ti gobyerno tayaw. Road beautification. Sinon to ti kapintasan, di adan to premyo na. Mayat mat ang arod no kasta maray. Iso nga ado ti ginatang ni Kapitan a pintor, tapno adda maaramat. Kasta gayam. No adamat ilamlamang mo di tatalintom nga agdekorasyon, ay kat, umay kamot ata ibingay mo. Ay namaray. Awan lat ammo kaw no may papan iti kakasta bambanag. Aya, Sa nabalay, tagdamo ni badong ka umaray. Nagbayag mo to ni Tata Badong nga agpinta, anggal. Huwag nga rod. Manungal daw na di tapader. Inabungan na pa iti tulda.
Ay, nangarod ka no kayat nga damang buya iti ipimpintana. Paray! Mabalin ang makita, ti ipimpintam. Saan pa mabalin, pare? Urayan nyo amalpas ka. Aya! Ay, sigurado ang makay ayo day tar aramidim ah. Wain ka, day. Danag mo, day, ah. Sige. Ay, panawan da ka pa ditoy. Papan kami pa'y, kadag iti sabali nga agpimpinta. Nagpintas ti paintings da dita bangir apa ti ranggalaw. Intaman nga ron buyaan. Rumbang akita noan niya ti ipinpinta ni Pari Badong. Aguray, kuna namin. Malpas ka no. Saan to ipakita? Kat no bilang ta saan anasaya at ti inaramid na. Di sayang la ang ti inusar na a pintor. Nga Awan mo't dakes na no siripem no kasano ti inaramid na. Ay, sigurado na anasaya ti impinta na. Tadyak kaya ti sinsinan. Addaken ka dayta, intay. Ay, pare ba daw? Ada ka dito? Adak dito, pare. Ay, ada ka di impintam ditan. Kaya't kung makita. Ha? Ikatam day tatuldangan niya bung mo. Ta kita Ay, saan ko pa yung nga ron alpas, pare? Ay, uray. Ay, kaya't ko makita. Atay ta, pare. Nay, angkay. Apay ang makakaungat kayaw. Ay, talaga ang makaong ungitak. Inka mga la iti puraw a pintor iti tirsin ni kagawad ko anak. Apay nga angkay. Kut no nalpas ko aminan, anapinturaan iti puraw ti pader. Ay, bura! Ha? Burahin! Jak kaya ti drawing ni pare badong. Anya? Darasam. Inka mga la iti pintor. Ta irisum. Anya nga min ayat in drawing ni Tata Badong. Ay, inka din. Makitam to. Ah, sige. Inak nga rod mangala iti puro apintaur. Kapasuron mo ti arami da dya pare badong. Nagmayat ti drawing dagiti daduma akalugaran tayo iti pader. Ay, won, marituyang. Adda sabsabaw, adda kayaw, adda painuang, kanda duma pay asabaw. Dagiti sabong nga adda pakasaritaan na. Wano, sikat asabong. Ay nasaya at matamaray. Tapno maipromote dagiti kasta a klase ti sabaw. Wun nang runa kat adda mo dagiti agmulmula ka dagiti kakasta. Kan saan lang adagiti kasta? Agipinta kayo mo't akadagiti makuna a beauty spot ti lugar tayo. Wun taima ko na nga adda pakasaritaan na. Tapno mayat. No mga bakti barangay tayo. Oh, di nagmayat maray. Wun marituyag. Anya nga tayo timpinta ni Tata Badong ditawi. Kitayag man. Ha! Marihuana plant? Nukas na. Isugayam ang nagungat ni Uncle Inteng. At dapay may saan nakadrawing a tao ditawi. Kat nasuratan iti Kapitan Inteng. Igam na pa'y day taamula. Ay! Isumit lagayam nga uray lalim mabasit dagiti lapahag ni Uncle Inteng itay. Ay! Apay, kastoy amula nga raw ti iprom-promote ni Uncle. Loko day tatata ba daw? Burak man langay. Ayan na nga, tinalpas ni Kabadong a drawing nga inaramid na. Ay, awadon. Pinairis ko ngayon sigida ka ni Kwaraw. Apay ngay. Gaputa isaw, timang dadaal ka dagiti amin anapipintas abuya ijay. Anya? Nulabsin tiyak sa uray ti kinatao kat dadailanan. Ay nagkarukit din day ta a drawing ni Kabadong no kasta. Tilawlawan ko na nakitultulag kan ko na. Ay mangiruruman. Ay masapol nga rod ang mabagbagaan no kasta, kapitan. Masurunak. Nasakit ti ulo kag pampanunot iti maipinta abuya. Ita, kasya ti naramid na.
Kit makunama aday jay amula. Kit ada pakasaritaan na. Tuyang. Anya, Dakal ti pakasaritaan da jay klase ti mula. Sadaya. una, puno day ta. Tama kadadaal ka nga raw. Bawal at talaga. Impadas ko lang. Kasta unay kay dinasuron ni Parinteng. Ora sino mo't talaga ang masuron. Uray si ka, no kasta mo't tinaramid ni Kapitan. Talaga masuron ka. Ay, sayang. Tindrawing ka. Pinaykat kede ni Parinteng. Nasayat mo, tapno di ka kat mangibabaay. Kasanungay, Inteng. Nalpas ka din ti trabaho yo para iti road beautification. Ay, dalpasin na. Nagpintas tigid ti National Road. May kahit nasayaat no kasta. Enton umay alawasan, tayo umay dagiti bisita tayaw amang judge. Ano mangkita ka dagiti na ipinta. Sapay la ko mga road, tadamot maawat tayo nga uray consolation prize la. Uray pinaykat mo ti drawing ko paray. Tanagbanugak, Mike. Ah, Isungaytad mo ti tangdan ko paray. ay nagpuskol mo ti ropa mo. Ah. Kalpasan ti inaramid mo, kasta ti ibagam. Nye. Awan ti maitid ko atangdan mo ita. Ang imkit day. Kaya't ka ti makisarita kan ka itinalapat. Ha? Uray ma, taumay kaminto kan ni Kwarog ijibalayaw. Tagsarita taman. Ay, ada mulayo ka ni Marito yung amarihuana, pari ba daw? Kung nagpaisaw, tataba daw. Agpudno kayo man. Ay na. Diyos ka. Awan mo ta pare. Awan. Kasano nga ron ana ipintam ngay? Nga, among pa'y tilanganan. Oh, Ha? imposible ang maidrawing mo tilanganan, wawan mulayo. Nagpudno kalangan, tataba daw. Ay, narigat yung mulmulay ti kasta. Ay, mamati kayo kumakanyak pare. Kuaraw. Awan na talaga. Kasano nga ron nga among tikas dya alang ati mula. Ay, nakita ko lang iti ladawan. Manipot iti dyariyaw, pare. Aw, Day taman na. marijuana plantation. Kuna na. Di, ada pa'y ladawan tinaimula dita ah. Day ta tinagkupyak, pare. Awan timulak. Akas iti kunayo, pare. Ay, mamuwak lang nga dakalukan nga aramidem. Siyak ti agayam iti pulis. Gapo iti panangi drawing mo iti day ta klase ti mula. At apundan nga damula ta akasta. Ay, natuyang. Agbabawi ak laki din. Anang i-drawing iti dayjay. Ay, basol mo. Nagkuna nga min aya. Salbag ka kidiya. Sa paibagada mo ito nga, damula ka marijuana. Ayun na yung ngay. Ay nabadong, aganos ka ah. Tanay, biltaan na kaitan ni Kapitan. Si kanto mga main. Apay, gapulang tayong drawing ko. At damula ko nakasyay. Tinasayat, ing kakasaritan ni Kapitan. Agpalawag ka kankwana. Ay, di laki maangaw mo't ada dya aparinteng. Ing kakit agkid daw kankwana iti pamakawan. Tasaan ngamin nga ang angaw ti kasjay ngay naramid mo. Ay, pakawanan na ko na pare. Di ka laki maangaw mo't tayong. Ay, jak maangaw iti kasta pare. Di na kumamot pagatapan nga, damula ka kasya bulong. Masi kayo mo't pare. Wen, di kagdanag. Pakawanan ka. Ay na, hagyaman ak pare. Aminak, basol ko na dyan, nga naramid ka. Very good. Tamo mabasol mo. Ito maminsan, di mo aramidin ti jak kayat ah. Ay, uwan saanan pare. Saanan ang maulay. Pixman. Good. Saan ngamin ngang angaw dayjay? Nagipinta ka. Di ko nasaya at ah. Kan makaay-ayo iti mata kadagiti kaadwan. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo? Tumulong ka kadi para iti pagsayaatan ti barangay yo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyasya Tumli. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.